Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Teman-teman, hari ini aku mau cari mainan lagi. Yuk, ikuti keseruan video kita kali ini. Let's go. Dududududu. Lala, wih, ada bola. Wow, ada bola sepak nih teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul. Bola sepak warna putih dan hitam, bisa bunyi. Yuk kita lempar bolanya ke dalam keranjang ini teman-teman. Yes, masuk. Wow, yuk kita cari lagi teman-teman. Dududududu. Wow, ada lagi. Wow, ini bola warna merah. Wow, yuk kita lempar bolanya ke dalam keranjang tadi. Yes, masuk. Dududududu. Yuk kita cari lagi teman-teman. Wah, ada lagi nih. Wow, ada bola lagi teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul. Ini ada bola warna hijau teman-teman. Wow, yuk kita lempar bolanya ke dalam keranjang. Yes, masuk. Wah, keren-keren. Yuk kita cari lagi teman-teman. Wah, ada lagi nih. Wow, ini bola sepak lagi teman-teman, warna orange. Wadidaw, kita lempar 1, 2, 3. Masuk nggak ya? Wah, masuk. Asik-asik. Yuk kita cari lagi. Wow, ada lagi. Wow, ini ada bola warna pink. Coba kita lempar. Yes, masuk. Coba kita cari lagi teman-teman. Wih, ada lagi nih. Wow, ini ada bola. Bolanya warna biru teman-teman. Wadidaw, coba kita lempar 1, 2, 3. Yes, masuk. Asik-asik. Kita cari lagi yuk. Wah, ada lagi. Wah, ini bola warna kuning teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul. Yuk kita lempar bolanya ke dalam keranjang tadi. 1, 2, 3. Masuk. Hore. Kita cari lagi yuk. Wow, ini apa nih teman-teman? Wow, sepertinya ada hewan yang sedang dikurung teman-teman. Wadidaw. Yuk kita coba lihat. Ini ada hewan apa aja? Wow, ini ada kerbau teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul. Yuk kita simpan kerbaunya ke dalam keranjang kita teman-teman. Wadidaw. Ini ada kuda. Warnanya putih teman-teman. Ini kuda putih. Wow, mantul-mantul teman-teman. Wow, ada kuda. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Kita taruh kudanya di dalam keranjang kita teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Wah, ada lagi teman-teman. Wadidaw, ada hewan lagi teman-teman yang lagi dikurung. Wah, coba kita buka kurungannya. Wadidaw, ini ada beruang teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul, warna putih hitam. Yuk kita simpan di dalam keranjang. Ini ada gajah teman-teman. Wadidaw, badannya besar dan belalainya panjang. Wow, yuk kita simpan gajahnya ke dalam keranjang kita yuk teman-teman. Yuk. Ini ada apa lagi ya teman-teman? Wadidaw, ada badak bercula 1. Wow, yuk kita simpan badaknya ke dalam keranjang. Oke, yuk kita cari lagi teman-teman mainannya. Masih ada nggak ya? Wah, apa ini? Wadidaw, ada bus mini dikurung teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul. Yuk kita buka. Ada bus warna apa aja nih teman-teman? Wadidaw, ini ada bus warna biru. Si Bongbong warna biru. Hei Tayo, dia si kecil ramah. Kita simpan si Bongbong ke dalam keranjang. Ini ada bus Tayo warna merah teman-teman. Wadidaw, ini si Gani. The wheels on the bus go round and round. Wih,
ini ada si Rocky, bus Tayo warna hijau. Hei Tayo, dia bus kecil ramah. Wah, ini ada si Lani, bus Tayo warna kuning. The wheels on the bus go round and round. Yuk kita cari lagi mainannya. Du 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 du. Wah, ada helikopter teman-teman. Wow, helikopternya terbang. Wah, didau mantul-mantul. Wah, mau kemana nih? Wow, helikopternya masuk ke dalam keranjang kita. Yeay. Yuk kita cari lagi mainannya. Du 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 du. Wah, apa itu? Wow, sepertinya ondel-ondel teman-teman. Wow, betul. Ini ondel-ondel teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul. Wow, ini ondel-ondel pakai baju warna biru teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wow, yuk kita simpan abang ondel-ondel ini ke dalam keranjang kita teman-teman. Wah, keren-keren. Yuk kita cari lagi teman-teman mainannya. Du 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 du. Wow, apa tuh? Wow, ada ondel-ondel lagi teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul. Ini ondel-ondel pakai baju warna ungu nih teman-teman. Aduh, ondel-ondelnya nyangkut. Hehehe, ini kita simpan di dalam keranjang kita teman-teman. Yuk kita cari lagi. Du 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 du. Wah, apa ini? Wow, ondel-ondel lagi teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul. Ini abang ondel-ondel pakai baju warna orange teman-teman. Kita simpan di keranjang kita. Kita cari lagi yuk. Wih, ada lagi. Wow, ini ada empuk ondel-ondel teman-teman. Wadidaw, ini empuk ondel-ondelnya pakai baju warna biru. Wah, cantik sekali ya teman-teman empuk ondel-ondelnya. Kita simpan di keranjang kita teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul. Kita cari lagi teman-teman mainannya. Du 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 du. Wah, ada lagi. Wow, ini empuk ondel-ondel teman-teman. Pasangan abang ondel-ondel yang tadi pakai baju warna ungu teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul. Yuk kita simpan empuk ondel-ondel ke dalam keranjang kita teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul. Teman-teman, mainan kita hari ini dapat banyak banget nih teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.